Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Da ka jingbu thong ban kan teu ya ka yok akot jong kinong rem bat ya kala yok kam yo jam ya kisamla ha ka jala leng ba ka kam risniang ka sarkar jala leng ba katnat Animal Husbandry and Veterinary kala tay ya ka jaka risniang bathamai ya ka balatem kum ka Nucleus Pig Farm ha Regional Pig Breeding Farm kabaran ha kerdam kulai Haribhoi District ya ka ni ka jaka risniang la plipai ba da sembur menteri rang ba ka jala uba Preston Tensong ha ka shiterek menta ubna jemang arajar kat kandai ringkat kajing sakilang UMLA ko omsning uba Jason Saukami Maulong nang taw Additional Chief Secretary Kajala UKN Kumar u Director katnat Animal Husbandry and Veterinary u Dr. C Shilla jong kitnat trikam ba per jong kasor Kajala kantop ru ye kinong rijingri ki balawan na kaleng kisnong 12 phone, eh? 12 phone is not even a month. But they are, I don't know, they are also doing a little bit of breeding and training. Lovely. We have like Kebangan tip kena. Ikon samla gajuni kente bercila. Kebalik pulih sabah. Nak peminta kena reaching. Kebalik pen specialize. Ya kena kata. Mengangis kem lagi don dapat college. Lah kajong apa bercila. Kalau kajing terbuka pengenal. Mendai tanpa kiyo ia kata kajing nang kajing start. Ndai lemba jong kan ke institute ngangek kan tanong ke jingku na ke benda kapateng ke jeni kapan dangwan nang desa kwa ban ong pi bakat kam la jong jeni ke deka tena kalian jong sarkar ki ba pun ba ki mission ki bangi ke bangi kwa ban long ban sedap mensiapkan nilai ikut tukang milk mission nang tangilet ia katuka jackfruit mission kapate ia katung kate nang tamentang OEP ulah pakai additional chief secretary nila det ban launch ke draft mission document kapate bat kerisnya kapagi ong kapikir mission te kini kita kikam iba mangi ngin ai ke jinghikai bat maghi pide bantre nele fi om ba em ni saniak be ka veterinary ka tatala patla kamu ya tumri ulah kamu kumnuru nubuna ya ka 10,000 mut di doktor 10,000 pada ka population jungi idon mental lai ko arla kamu idon kamu kumnu silak di doktor kamu apa kita dengan ong yepi kabangi don kam akan gajuk ke pemerintah kolong bangin yen halapi jom kijak bahkan ni karet kolong kabedon kam hadu perintah piu bahaya kejinglong kesuin beneng kejinglong kemarian akan gajuk ke pemerintah kolong kelopet ni bawan nanti nak hanyuar kakapor minang rip ngan itu ipi hakapor telan lada piyai por menmik kanu kanuru kasyai kene kalpiai balai nama bathabao so nyam tra udah step tapi murur uthabao so nyam tra but how we ding ngaw tingi hab banda Kristyan yang support de kiput nama balai ba udeng so umla su ban Kristyan nanti kejing bah ka perthei kemariang hakatupor hadu kata dan lengong ti mentah barok kita belajar dengan yoi bangi na kasorkan dari tren bahaya ni hab kai dei patkam ka kalsoni I bakalong ka ba hadu kata ka idon kam mata ka de rijing. In fact, one of the major problems that we have in our state is that we do not have commercial pig breeders as a class. So commercial pig breeders in the private sector, if we don't have any amount of energy and investment that we make on the public investment, that is the government officers, will not really make a big difference to the state. In fact, it's a wonderful economic opportunity for the unemployed boys and girls of our state to get into this kind of an economic activity through commercial pig breeding.
Whereas other states like Assam, in fact, after Assam, I think it's Meghalaya which has the second largest pig population in the whole Northeast. Assam has slightly more than us, but we are the second largest. So that also shows how important it is for people to make investments in this piggery sector. Dong kami ni bangin perkat bangin dik bangin sokut tang hakani ka jelan hakani ka state na tang hakani ka constituency. Ni dong kami berkat kam jengai. Na don na pring jong pi ki bayari kita jingri ki ba fair haman kisnong haman ki dong. Pio ya ka training kanang ne ka babha ka bapura sim ni kata ka buksiar ken. Mar kani kan ai kam ka jam ni pi. Pinyo kata ka jing kamai kerji hayang asam kila kan pai. Sim ni kani namar ngasu tho kini kilong song snong shne kini kilong nadu ki khon samna jadi ke juk ko jinjar tam ka jam do shong ban atta ka kong kam sarkar ka me hab ma nga ngo me phi ba shimi kini ka kabu kan na phiri gano ka jingri ya chakmat nga ko mulukul lemele the officers ki bada ngne the deputy chief minister ngin dan ka bar phi namar ka lawai jong ka state nga jom kadi ka lawai jong ki khod ki jong na jom phi phite ba hangni kathan jungi phite ka Northeast route kumbala atren mene ki ong ba lai ka asam ki bobon ki snyang hangni kathan ka di bo shlong lai ki than Northeast tinga kwa ba ngidi belong self sufficient na ka state jong lade nila bade bangin ai shakiwi ki state umdai ka hangni bo Northeast ila ban ai kini ka ila ban import shapar jo gariru kala kata ka di ko ka kalat bangila bania kamai benyo bangin yarap bangin pej lade khamba kabar kalong lupa kani ka university kani ka krem kulai kebadan kungnya po krem kulai gidon te area ko ma prapu etar ngala sufu bang gidon kam bang ipin utilize ka kamba ningi wonra kinu ki mission de kinu ki program kalong ka jingmentoy ya kani ka dong ka than